Ya, ndabasuhuje kandi mbahaye karibu ku Bigezweho TV. Nimba ukiri mushyashya ndagushishikariza gukora subscribe na like ndetse na share kugira ngo ujye ukomeza ubone amakuru agezweho, ibiganiro bigezweho, aho isi igeze. Ni karibu. Amakuru y'uyu munsi tugiye kwibanda ku bivugwa mu bihugu mu biyaga bigari, mu baturanyi, mu gihugu cya Congo. Nk'uko mubibona muri iyi video, nk'uko muri kubyibonera n'amaso yanyu, ntabwo byoroshye. Abantu bararya rwose, bararya ntibarobanura, abantu ntibari kurobanura no gusenga. Reka rero bifurize umunsi mwiza. Ni amakuru rero arimo aracaracara ku mbuga nkoranyambaga, aho mu gihugu cya Congo barimo barakora ibintu bitemewe, biteye ubwoba, kandi ubwo turakomeza kubibakurikiranira tubaha n'izindi update. Ni karibu.